Manipur na Earth Day mayon the environment mikhavai plastic hamakhaw sui ta khawai kasat haira. Kadam nauping mayama sat phapha khawai naw shinauli nisha mayor khawai tikes na chithei khami shokhaira. Ngaleili sagazu suida khawai and focal natanda John Chikhaw sem ga khui project haw phokhaira. Mashi jinlui gi ga chi ka shan ga chon ka zip khui haira. Leikhayang ator aja Tangkhul Express Pvt ubao Ringyaophi Ningshen in a palmitale bao ping may saina nangrumsa. Ogotwina Earth Day kamayond Manipur nala shirukwida abam ngadatay ang ranange kwikahayra. Our power, our rights kachituguya zingli environment wuivang kapaning masazaki kachi karing karak shur kawai sakamang kasing single use plastic mashijin kawai kasatayra. Manipur Sarkar Central Forest Divisions na Ching Langol Reserve Forest abamli cleanliness drive kwikaya. Ang ranange ji Vikram Nathe IFS Divisional Forest Officer DFO Nathanda kadam noping jishud mapping local clubs kala volunteers ping na shirukuya. Cleanliness drive chiliatum na plastic cow hangmadi da shini cubic meters chiko shikawi kazipuya ji. Krang hongwe aman ka sakala environment kangakli Yari Shiruka Kwiwi kan kanaka satayra. Cleanliness drive chili kazang bing jina kamakao samatava masui dagabay kamakao kazip puida nauda masazaki gaji otsak shur kawai kasatayra. DFO Vikram Nathena kahang kangache kwira kawai pangshap itumwe pangli laya gaji ajiwi Earth Day digwili paningung saka. Itumwe kerang hong hina ogotui hiwi apara kathana da ogotui wi kangacha timlond majakshing sakawai kasatsanga. Itumwe abamli makamata makapa shokta khalei theda tangkhul katam naw saklong tikes na phaikar kakhui chithei kami shokhaira. Kadam naw pinga zin bung chishat makhaina thudang thor bung phanga aina tangda welungli sakhara maram maningla kayang khareli mazat pai marada tikes na hangaira. Dukan mabu kipa kanala zingum trata jishat makarang kachi nationally nishayur mayor sang paimra jihira. Ngator pung pangaina tangda welungli atam apam gala kasaka maramaningla yarika gazip masa paimra loudspeakers shigajin gala marip pada kahyan otsak masa paimra da tikes na kapishoka. Zamkor area rai shijinda shongfo koreli mazat paimra. Kakhayi nishayur shijin la kakari thau kazat masa paimra da tikes na hangaira. Saklong jina kahang itu muilu yamli atam muilungli kon kazar lum shilau ka sagala khali gse shwi khangri khangama khanga shaw gala bu khanga ba apong ta teida mo shok khamrao shok ta khalei thelaga itu mui avaram ngale phayam chingre na okthui khawai kasana kala chi regional saikorana mayon mi ser khawai bohaira hang gahai maram pingchi wuivang yang sangrand naw ngarabing we ava kala worship we jishud mapping na saklagai na khuimida mayon miser luda tikes na hangsang regional saikorana saklong we otsin hili katomida tangkhul avaram samatha khuida semkalu shitsa gaji tikes na kasatsanga mahen ka sanga mi jili saklong na sakhangi bichar sara kala khangi matikacha tanti mirada hangmathin haira maram hi tangkhul kadam naw saklong we unit saikorana mayon khawai hanghaira. Earth Day kamayon ling asunda environment force at grassroots level and focal na kamakhaw suida khawai ang ranange kwikahira and focal na Ukrul Public School kala St. Joseph College with Department of Botany and Zoology ling ashikta masang luiki kachi kashan kachon shichinda John Chikhaw semkui khawai clothes donation drive sathaira. Itungwe abamli fabric waste sada herda papa kachi nangaleili sagaz khalei Kangasung Ningrine na projects chi Kuigaga Maram and focal with project director Patrick Shangna Pongshokan. Paikar chi plastic pollutions li Kangasung Otsakla Masai. Masang Luigi kaji kashan kachon terbapagi ji wimhud liver waste we eina kater kan kana otsem koi khawai sada yarina mikhangai kashan kachon tipi khawai clothes donation drive kasa aji wihina how kapok sa khayang pilots project Masai. Kala paikar ji Kashina ka wuivang mang maningla sangda zatwa khawai machukta leida hanga. Patrick na kahang Manipur Sarkar na politin kaw kamhaira.
Apong gate Pagakui Sada Itumi Kashan Gachon Zagashi Maherda Papala Hiwi Sustainable Carry Pack Sempuilaka Fund Drive Sada Itumi Projects Wuivang Shijin Kavaila Sapaya Gajihang. Clothes Donation Drive Kazat Hili Second Hand Tukan Kashonau Pingwinala Mathalakaina Ngahan Kaka Sampangakala Atumna Damadam Second Hand Mayorka Kui Bingji Mira the Hangaji. Ukrulwe worship Bing La Hapta Maningaka Kachang Gajida Katamnau Bingli Hatum Kashan Gachon Zakashi Leaka worship ne Pongkang Sakra Kalachi Atumna Vagazip Quira Gaji Kangaran Ladely. Aju we drive Hili Kashan Gachon Keji Shapanga Shika Sampangata Patrick Shangna Hang. Roman Catholic Church Wakoka Holy See with Supreme Pontiff Bob Francis Mawan Satrik Hai Wuivang Kakanang Sif Kafatam hitharan Indian Chokarnala Kayashida Ngalei Jili Katum Wuivang State Morning Muyondale. Ogotwili later Khalei 1.4 billion Catholics we are Koka G Vatican Li Awishimni Ajahontarek Mugada Akatang Country Kahaina. Indian Chokarna Kayaga Shijitaida State Morning J Ayaina Achigala Pumjifu Zimik Shotang Mayona Gaji Ministry of Home Affairs na Chishata. Mawansa Kahaya Bob Francis Wuivang State Morning Kamayon Atam Li India we apam saikorali National Philant Half Mass in a Hierakala Official Entertainment Angranangi Mokui Camera. Bob Francis with funeral Rakara Kuptang Kuikarata Vatican Nakahang Reuters Pau Sampang. 1891 Anglo-Manipur Riley Miring Chikat Mikahai Pingli Paningkungala Kayakha Shijitaida Kiyam Shangland Bishnupur Yarina Floral Tribute Mihaira. Angranangi Chili Anglo-Manipur War 1891 Nikazang Bingwi. Nathum Bingala Justice Committee on Anglo-Manipuri War 1891 Martyrs and Freedom Fighters of Kangleipak Manipur na Shirokuyam. Tribute ceremony Chili Bishnupur with Additional Deputy Commissioner Thoijam Obendro All Manipur Kanba Imalup with President Lauren Pumt Nganpi. Leitam Mukta Memorial Committee with President Professor Leitam Nabajandra Singh. Ningshen Loop with Advisors Gaitem Sarat Kumar. Longjampa Pola Pira Memorial Trust with President Longjam Rorendro Gala Justice Committee Jui Chairman Joy Jandra Kontumjam Atum Lavazanga. Arihon Singyat Sashun Gahai Leader Od Kasanao Pingli Matada Yangsang Mikhavai Center and State Union Territories Pingwi Chief Secretaries Administrators Pingli Kapihaida. Ministry of Labours and Employment of State na UTs Pingli Kabiungda sectors Ngatayli Yang Od Kasabingli extreme heat waves in a ngak Mikhavai manage Sakavai Hangairam. Od Kasami Pingli Zingyat Henda Kasali Sagaze Malang Sakavai occupiers, employers, construction companies, industries Pingli Terkar Kasa, Paikar Queen a Saklu Chihairam. Od Kasa Dam Jakami, Mankavai Matada Hai Kami Kala, Od Pumps Langasam Kavai Bumli, ventilations, Lakang a Sak, Makui Kang a Sak, Od Kasana being with regular health checkup Kala, emergency ice, Back Kami, construction workers Pingli Kasawina, Sagazama Shokavai, materials Kami, Hikata Paikar, Queen a Sakavai, Ministry of Labours na Hangaira. Nagaland Shokarna Contractual Assistant Professor Kala Librarians Pingli regularized Sami Kahaili Naga Students Federation NSF Nama Kamaya Pongshokta Cabinet Duitak Kaland Kavai Demand Siren. State Shokar China Contractual Opam Shaka Hamadi the Shini regular Sami Kahaina Dahanga. Kala Chui Cabinet Duitak Ajakumpi Trada Akatang Kadanaji. Nagaland Post Pao Tishuda, Hortang Higher Educations and Tourism Ministers, Temchen Imna Alongli Sampang Kahaiwitili, NSF na Shinitang Wili, Ultimatium Mihaira. NSF Vice President Midusuding Hirang na Federations Chui, Panganin Jiteda, Atumna Border College, Ajawi Tarik Mugada Chishat in a Tangda Walungri, Masameka, Public Education Sapokara Chihaira. Contractual faculty regular Sakamiji merit based evaluations process Mashur Lakasana the NSF na Makamyalaya. Cabinet to Chili NSF na Makamya Maramli Achahon Tarik Chishat Kala Trada Mati Thangla Misang Kahainachi. Kashok Zang Tarza Jitakami evaluations Maleilak contractual staff Kwikasangji eligible candidates Pingwe Hot Kanakala academically Ning Hor Sangda Raga Haiji undermined Sahawa the NSF na hang. Mashungda Kasa recruitment Ngaraida Khalei qualified Sashun Kahaimi being Wuivang Shorkawe policy Jina Sazang Asaka the Federations Shin Hangsang.
1891 Manipur with National War Remembrance Day mayonda Aju all Manipur United Club Organizations AMUCO kala Thangmaipan United Club TUC na Martyrs Springly Tributes migidale commemorations chi Ching Martyrs Memorial Thangmaipan tli ajing ator kwigara tahanga ang ranange chi British Force li kangasung 1891 Riley pinglagay na ngaran mikhavai Manipuri na pingli kaya kasi pongsok kawai ngaran kaira ladluita ajiwi kamataya pauping Manipur na Earth Day mayon the environment nga kawai plastic hamakhaw sweet ta kawai kasat haira kadam nauping mayama sat phapha kawai naw shinauli nisha mayor kawai tikes na chithai kami shokhaira Ngalaili sagazu swida kawai and focal natanda John Chikhau sem ga khui project hau pokhaira mashi jinluigi ga chi kashan ga chon gazip khui haira Aju bau hiling chang haira bau ngona da clean thum saikorali Ringyaophi kala khamai simik shong sa serena